Juma ye die ne se be ma Asante amane Asante abakosem Asante juma ye die e be kokra be hwe na wiasa fa na nyina hu Asante abakosem eno enta NYANSAPO TV ye adwuma ene e wada Adanwomase ne ka Adanwomase so etitikuro amoye kente ni nyina free Adanwomase ene na Adanwomase ba ya no eye be ma bi a abrante bi a friend Zoro King Zoro ena Adanwomase hina hu no na Adanwomase hin tie ni nsem na wo hwe ayimu a e wo se man tena be papa bi tena wo ne nchen ente ne ye wo Adanwomase ye betie nsuaye tine wo ha ye bedi nsuaye a efa King Zoro ensi osi bibi a kire Adanwomase hine na tie amoa panyin na kojo tie amoa panyin tine wa nti no ye ko inside ne ko tie abakosa ne tie kwan obefa so obesi bi a che ni wura no nda base yenra piemu ne nti de ekoso and then Asante na wa this year African so when say person the bush happening the bush do in na kan ho and the work so ba na the nyamwa o person le how come by ya na this media o hene hwese ubedi na ahye o hene eno nyame bi aka otumfu Asante etro de ma nti wadawo ma ube Aboafo hena yewura de bema wo dumadia ne se wo ba beboa koi ama Adanwomase aye kama Adanwomase de nti se ebre kakra award okura ye nya ne no e wa Adanwomase se ra hwa emuti e wa Ashanti nyina aye Adanwomase ya wa wo ha o hena o ti ase me no ma me gya na e ma me kwaje wo torrent board it be free say baba no say me dey no o hene ogusu a wo di enso so be panichi dom ama Adanwomase say the cancer o person ye small land o be ya ma abroche dey free say ye na bebre ma bebre akọ ye say the land no o sitie it wadawo ma who bat say the hene e cancer o person o ma bro ye small land begin say o be ya ma attractor say big land But you know that woman. Some of us don't pay the door. Then you have to ask for. Those who are paying the so Papa, it's just saying the poetry job, not the assume. Sana also the poetry job, and I ask you. You know, someone there. A bear man here. Oh, my Abraham, who to be a warrior tie as Adanwomase. Now, who to be a warrior tie, Louis. From the who, but our woman. Yes. We just in the said them and open area.
na kunya pa wo fe ni abro e de wo pan ya wo de ama wo that just say obi enu se wudi ohuni na wo bu ade yesa obi awo beje na wo de akwanante akopija pija wo beti baabi ama nu gwase aka ama bi abeka Adanwomase man ane na nanti amoa ane e basa e be hana wo so beti nti ane wo de yede wo de ma wo said ye nyina ne na nanti mu pese Adanwomase be ye ko kese na ne peso enuma eni ndie e be ko so nti ana wo de sa kunya ma wo eti mesre wa nya adom mesre wa tena maba ba wo ba yi emputu a ye hye e de ma Adanwomase man ama bia ka ko da Asante kotoko na ani guso a ye yi eti wo ba yi ko mo de ase obebo bebre wase na emputu no so se de me mpemfo e de ka aka so won obebo ama emputu akoso Adanwomase man okotobre from Pomanson no mo tin kwa odefo mana kwanya na wasi bibi na fanso pia enti so so go don the squad Adanwomase dia emena ne akobia enti wo hene so sa do le dia ene man mesi bibi trewe pia na pia when si ka se ta na wo na ma chi yesi so anotene Jesus Michael Jackson ene no go hu ye no abotume yesi ko kokko no amba chi yesi so a obe na ene ma odi chi yesi so me hu sikani a oti akeso ta Jesus na na no eso da ye ema ekuru a ofiri mu na ekuru a oti mu no ekuru a waso da ye a be kire mu a oye kotunu ma wo no ohine so da ye se a ye na nam se fa kuna ema we nya ye no e no ohine ma okwan a o trante so ye no e na wo ko ba bi achi ye esi so nya pre wo na enso ne sika wo ga na ha dia ye pro na chinye ni atade ye wo ntire so enso ye shewe no nyam se ye na ko ba bi su akomedie eke akwawa wu emma yinche emma otumi ya wote na emu empetum den enye duma de na nanu nyina aka se goduma wa ye ebi se lende ma pe won ko hoda enso se wa hu ike ni nyina wa kan sa so na fa bibra me se bia ma miura padama se na busia ne na buso mu panyufo na pa na nanu nyina so aka se papa no a e wa padama pe yoti mani si bibi che odu na kakra mesre ade aka che ne se mane matumi obenya ne no ensesa na brabo se ne matumi obenya na mani se sa wa brabo obuni papa o masa ebuo na woni mu no o fanka tumi no no nto aso no nyini am no sum ni ni na o nya di papa e bi nka yewura Asante ene se na so ni dada so papa so si ku ni pa no pasa ku na papa sumra na etumi no bi nka mo na bi nka no anta da hene na Aboafohene na bi ko ka yewura pato ko so na Asante e bi ko ka mo e bi ka ka ma ni mi abaro o se ni abaro no ka so mo ka sa pe ni sre minu aso mpadanity ye minim gidie woni minim de obetimi aye no ma de kwa no se bibi nkyere no se ni na mo se se o mpadanity e na woni de obetimi aye de wo mu za cha me ka otimi hwe e ba ko te te pe bibi fasa ko na bra sia o de mi sre so ye ni bia ma ni na ma so de ba ro mo sa ma na na mu ya se pe ye te no se bibi je wo bru Zoro, se ne mambo ni chido na manti ni ana ibe Zoro. Se wani ni saye. Zoro. Me kure o mi se ne ya won ko akese pa ma me. Zoro, se ne no kure o me ne ni ati na yi. Ya from ko na ye bodi. Zoro, ma me won mi esi. Zoro, se ya from ko na ye bodi din, ana na ma ati na Zoro yi. Na ma me won no ya ku ya ko yo dada. Nti se atam na ho tedi ene king Zoro. Zoro, o se na ho tedi ene king Zoro. Nam se na wo ye hene de ntino na bia cha na so ewie e wo so no Zero se sansa na na mo de ayi na charity e na ke no e ba e na go bi wo so no e na zero kene ma ho ko ase de medical si ni dada zero ni shi mu kene na bi be zero o se na ya mo wa se na ko ni ka si ni dada na o se mu kina o he me kasa se o wa de sa na no zero nya so zero so se na mo ni asa ma ko lo te ya poko so ni asase
and I'm in every time I see up on the dinner with you. Every day, Chairman, the person work as a that's you. Yao friend Pom Solomon. Yeah, friend Pom. Solomon, you're going to the empire to once and then pop Asante in what? Yeah, friend Pom. Man, you didn't have some job. So there. Me Sean Solomon from Tom. Now from Tom Manson. And the Manam Cassia of Yasemi. No man in no one de Biarata. Yeah, of ready beer and a path and beer and red and I go. The Shire here in Nama to invented that. That's a damage to Hena to Nanayawa.
see. So I go back and go back there.
sɛnea ni dodoɔ na ni efrɛ no King Solomon anaasɛ Zoro ɛnɛ nyame yɛ adom na nanom ma kwan a wɔsi bibi kyerɛ no ɔno ne wura ana ntiamoa panyin wɔsi bibi kyerɛ no no ɛnɛ sɛnea dodoɔ na ne efrɛ no King Zoro no ɛnɛ asesa ɛnɛ yɛfrɛ no Nana Yaw Frimpong ɛnɛ obiara dodoɔ na bɛfrɛ Nana Yaw Frimpong because ɔsɔ afrɛ mɛsɔe akyerɛ sɛ owie mo nsuo mo kɔm mo nibre mo ni nyinaa no bɛboa apɛ Adanwomase man enti ɛnɛ wɔyɛ Adanwomase Aboafohene ɛnɛ Zoro Adanwomase Aboafohene ɛma Adanwomase ɛnɛ sɛ ri nyɛ ko hu yɛ no nsuo bia kɔso no enti ɛda sɛ da bɛma mo sɛ mo dunya mo tena mo hwɛ NYANSAPO TV ɛda mo se paa